Non vilano we me dugbe na me sia me va gbe nkape avala jine nya benye ne va mo jija gbe na subscribe like man na ma video kula me novi e gaya ye o me dibe ma fia o no chon e gaya ni le popole mo ji fifula ya me dibe ma fia no chon e go menye be e gaya mi amedo mi le po bottle for free ya mi le po e ya nye 0.60 cent nye wrap pie alo ne ma de go me la pie sigbo le jira fifula pie e ya nye cryptocurrency Inu imedibe mafia we anye batin ya inye batin ye ble efelia ile kona ya me batin de le kona me le fi me mafia no cho ale ine uche dibe ya yo amede ne va kpede nwe ne mi aduga evio ple soro pe no vi wo dibe wa cho no va kpede nwe no duga de ekima mafia wale wa aduga aha okay mafia no ile eme e anye be breaking news onye be you di be you are manga promise no view ali you are manga de ya wole boblo ta magede launch pad ya manu ye be what is fair launch be no mama gome sesitoede e gomede e anye mami vale gomede le fi e be list on this centralized exchange rapide de o me po da de exchange e gome me mati won pola si de keme afle o e po dare ta happy you are called that you are manga be amesiam was na hotore e ya wole popular fee fair launch is a token distribution strategy aimed at ensuring equal opportunities for all participants. If you have a man you pite mile mine fifula like telegram jide ale you are manga wasu if man no ame baba man no mede e ya pa man. Unlike traditional pre-sales where a significant portion of tokens can be allocated to early investors, development teams, or special partners, fair launch is designed to reduce bias, providing everyone with equal chances to participate in the project from its inception until it is listed on this centralized exchange. Cryptocurrency, obmane, unana medo usuna bo, voye anu yova wenyebe, obe nkeke wa menene nkeke ala fare kaya mi akomaini mi ame yo mile mine fifila de amesia mekule nkeke ala fare ka enyeme je mine nkeke nene de nkeke blanyi voade le ala fare ka me nene isusoema ekperade amedo dongo amedo medongo kracho wati wa vato miawu ewo ise fifila na mo sugbala si watu amaplora fine if you ever to avano abosu womb enyemele nkekereka mekbona pi de ka play like a fraction of it okay black of aton yameno popole nkekereka egomenye be amasubo mela sinyo amevendo ko blomdo amevendo ko hojise abeale bitcoin do amome se gomo va yode sigbeke rapai do fifila amome se gomo pai amome nya be atrozuga ore voeva trozuga sigbeke rapai do fifila magre account de ma fia wonade yi ana gomo sesewe ekperade gomo sese gbanto emedibi mako fia wonya be asiyo le pai jira fifila de e akemi kbole rapai pasiji 0.6 cent ya olejira ma ide hiya mepe coin market ji ni ma fia onade hiya mepe market cap e anya bitcoin ne olejira $108,000 ya olejira ne me jole fumala me dibe ma fia onade yinye eni mele yo be rap BTC ekpo ede I got it ekperare yanyama rap BTC nene olejira BTC fasi ya olejira rap BTC pe rap BTC pasi de kai pai pe rap pai asi de kai ta lenkeke ala fare kamegbere miame yomi le moyone telegram fe doya wori e ga ile kutukumi nami le fili pa de cover account ile 0 menami enu glo mi le kwenyema amesia mekwe gede megbe wa na unkeke ala fareka amedeche gede chowa na unkeke ala fareka ble susube yuate wa maga ne wasu amesia mesi enya mebe mafia mi nu mebe mafia me pete efe didi popopo e yakwema launchpad
epe bat na ya me di me ma fia fifi line ma po ame yoldongo le agbosusu me le gakpo ame de nyi akpo nene mako ame gbanto e ma le po number 1 number 2 ame gbanto e vela itola ni la koyi 1868 okay ekpo pai ya si o le pai jira fifi la ma ta mandi 1868 ele nene ekpo nkekere kape do yo we ma amenene yo hwe ma nkekere kape do alo nkeke wa meve mi twele kpodo meve nkeke nyeminya gbene boja me yo de no me ya vone mi lenku de wi nene ole popo dollar akpedeka alafareka blas ke vo aton ya okpo do de ke ma wolo ni do yo wo kwenye be gbo na mere be po e gade yin ya o che va na va dui ya ko le ga ma po amenovi na yin me ga gbo nya tefe na onye ke ma yin minya e ka ele no didi fe popo ya kwema me konu si anu ko fi awevo amole wo ame agbososo wa wele wo ame wa me ala fareka yo debe wa we dongore amema amade wa menene egbe ma okay egbe ma ekpo nene 16 enyi me kpo na de kapele nkeke me go menyewe amenyi me do america wa kplom do ya nyi me le makpa o ncho he mo video do man ya mo mi sego mo ne nya zi okay enyo ma ide akpa velia ma va fia me nu evelia yi me di bi ma fia mi e ya nye link awe browser e ya nye e ya de browser link gbanto ya akoko ide browser ji if you be a Gmail me alo Chrome ji ya anodo wole for ne di bi ame ne wodole Telegram ji e ya nye ma nwere ma app Telegram bota ema e ya nye melezaza tane be ya mekpa me de china me be ni download Telegram e kama mi aje ajega ya dudu zideka ya evelia e ya pe de me Telegram to e pe de ame won go menyebe ne ide browser jide ma po enu ya wa no do na we e ile do na mfifla ma po wa no do ma ne me mlan kra chele do e pe dare ne me mlan ame ya ele do ne me down e mlan ele do ne me be ma de ne me de fifila ado avagede account ya me ta fifila ma ziji be ma claim ne me kpora zideka ne me nya zi okay ko e ga gede account ne nam instantly I mean of you nenyi me ga fia we ya ke ma nu ka tututu ma fia we le veme me no apa do vai ame yo le mi ade ko nu fia o le gbogbo re nyeme nya o chan me va ja apa do la pamaji afi me va po ebe wo ame gede o le pama un blo ma va fie le vegbe me ale mi an ko ba po ni ma no perfect ya o ego me nyebe le ko ne po chuchu vina no unye ya gakene le de ewo ni le afede me te fede ni le nyen ko nyesin jagba na call link ewe ekema na vu Telegram o che na jewo simple and short me fonu didi ni me dibe video na didi o ta nu efe me va fia me yen launchpad ple muka link na te wan mak be to we ple susube na no gapo e ya ma no me ati wan invest le fi ekema e ya agbe si agbe na te wan de akofle ndudu fa me bia dagbe na me semele moji no vilo lowe mi ano kawe me ga ngo bo me be ne po video vo de jagba na me plan me no vi akpeda me de won mi ano kawe